Anchi ameno. Asichero. Hope said. Me offer lumba the car or see a jawudi. Me show Sarah near any bone. Asichero, you be holding me just Samira Anchiano. 1 year I won't roll, sir. Aye. Asichero no. Samira Anchia because of what toilet are. Sir. Who don't say won't call a chair. Oh, sir. Into a new baby, I won't say woody fever. Say free collateral. Enter Samira Anchia, make us well, and chance on you by force. And Samira Baumia or Chiawa can make a medal PPA. So what Chiawa, Samira is that Chiawa, and Camefia, Medjay MPPA, and to the Poswana to Paco. Toto Paco, Samira Baumia, on for microphone, with house with them, and what to power. Toto Paco, so the way you remember. What about to you? Would you find a brand? Toto Paco. Mrs. Samira Baumia on your microphone, you ask them, I see any moon. I'm poor, we didn't poor Buno, I'm poor Jimmy. Oh, what's your simple, yeah? Then Sana one chairman, you catch and say, oh, Kobeni, you catch us, we are baboon some, we are sabon some. Nasa efo nunso, ononso osidi efo. But Madekukua efo nro. Gospel musician ni kunu etunro obi o sorry I was see en kawasem obi kawasem sisi ya na wo de enro ehunu hu internet yi so onso sorry na wo ko chiro nkofo ho asem wo sorry wo kan nkofo ho asem obi kawasem na wo de wo threaten no se wo nkwa na wo nro una wo de ofira yigbe enti wo nro onan so na wase uni padua yi umfa nro ni bi nkosasra ho na enye level ma oyire nso te ho no ma ono keka nkrofo nsem ebusebisa nkrofo questions oyire abaji obi akona eno ka asa Ghana for asa omo yi omo because just say obi adwuma nti ana eno de asa mo nkan mo yire abehwa obi ase obi adwuma na se akonya me betra mama mi ni o waje eno kwa nkofo nka ho asem wo na ma na wo rante ka obi ho asem obi ye we ni obi ye onye Ghana ni na wo ye Ghana ni ene kosi usen wo una okuta Ghana ni na mpo ye odia no ekosi usen ene ma post now when di mi anhwe so na ene ada ne wo se na o rante no na we nka by force we asem we by force eni hwahi me woni me wasem no wabeto me baabi na pa maame no kra wo ye obusa wo se wo te sei eno kra no obusa wo no kire se maame no wo ye papa o ye pa na kire se de nka wase ni din edidi na tem wo internet yi so no na wabehia no na wo no kra timi ate na no obusa wo se ete sei a onso ade chi ya wabetena wo se wa amfane nsa amma wa amfa nsa antum enti no na ma onso wa se boy na or shatawale friend ba program na wo se wa musa nsa no ho te sei so wa mana ni management am friend no onso de ne sa na ari uche se wa Samira Baumia amfa ne nsa nto nsa ye mo anchia enti onso umunu ya wati kokum na mewo bibi yawo empania de ne wo mutirim ne bi ni utirim enna onye mpani onye wo ho pani ni yo empani ade e wo pani timu na ye de dwen ya ne ma papa ya ade no de ene ma na de ade ne dankofo timu na kwaku otimu despite money nkofo na omodi create adwuma no ebi na atinu na se bi da atima nka ade we nka onsore meye na tese nka ye me ametie mpo na wo ne wakwasa me wakodi matem na wabeto me na wo chia me enka metwa won sachi me onsa no ka metwa chiri ama onan na ewase unipadua no edikan ewo yi na budina so no platform ne so ka dikan ofom na next time ka beto me anka ene nka de okotro yigu ade nkisa ka betro bia ka ho pa ka won sem tro ananka won sem ka. What kind of nonsense is this? You are so strong in some phone so ama. Papa pen mu
Mam Samira Baumia so o ne o yire kra be pe o yire mpo me ka age wise enye eyi kra ne o yire kra de size no kra me kra me sa efa ma de me tinte so pura chese o me say so we no ensemo ne hu eya won tire no nka ho ana eya ya tro se de wo nam ese ka obi yire ho asem no Dr. Baumia ne yire na wo so de wo ukohia na wo ne ne sere no ukohia Dr. Baumia wo pese wo ne wo sere doctor nso kra no ono kra wo ye nice rodo na efo we woman a smiling face here de ono a ukohia na wo ne chi na ukotena ne yire na wasa betena bonten se no ya na refi se won so wo da wo ba ho won so wo yire o yire nso ti TV so a wano waje obi adwuma a wo ye o gidi obi adwuma na waje a ono nso no oye obi akonya watimu no wabeje na oye a watimu a oye comfortable a obusa unnecessary questions wo no eno kra yen obi microphone kan wonso de unim obi yire ho asem ka obi yire na wo de wo sori a wo di wano asini so na ma me ne kwampo ba wa ma face wa just one fan in sama wanche until wumuni a wati kokum papa pen mu anka wo se ba na obi nkrofo hwew esua wo e wo media ne so no just ezemunu kwa se ye obi esua wo enye yi politics mu uni mento bia because obra body the number politics honorable Adorye oya honorable on okotena TV so okotena ya titie ni ma na ade nkofo yire ni mu ye fom okotena onia TV na okasase de ope uwi a na afafo no aka kire se ni enya video mfa yire ho ni enka yire ho asem Hopsen enya adwuma na ya adwuma kina Hopsen odi atena se ne compare wo yire oyire on the picture na da wono compare na compare ba omi yire so mu ye the same aya kohwe oyire video ko TikTok so ana internet so na ba oyire video na tena TV so na hwe oyire video so woni ba omi yire ba oyire mani hu bi kura no se me mate otetale me ma ho me mate tane nufu me hu bebre Hopsen enso yetimi nkancho because yebu oba sa ode Samira ba omi anim ye fom ukura ya wonu masem ne se now person be chase Samira ba omi because obi aka chese ma on chia wo etu turu wana hu se wakai de nipa ne kan nti so nchia no e chese na wo so adwempone wo trim a wo person ode bibia wuma no nti wuma na ncha kwa me atiase Hopsen wan wale nyansani ba osem yen kan yirasem ena me kan yirasem oba wale no ne nyansa wo fom na adwene wo fom te na adwene wo so anko betofo wo mpaso obaka che se me wura aya wo kasa fo ba ho aya nyabotre na me so me yo ba obi beka me wasem nti na me kan yire wasem e ma na nya oya aya oya de na se wo nim de wo ye oyire otimi no koda ma ho sore kwotena TV ni radio so eka nse muru kire ma eka nse muru kire obi yire Hopsen sa wo ye smart na wo ye obi a wo futufo a enka ba wo se ba omia ono wo ni asem ba omia na wo didi na tem no ekufaro na da bia wo didi na tem no onye kwani na adoda kufaro according to onum asem o video no Hopsen o se na adoda kufaro no onu obi ba na wo sore ye o se waka 2023 se wo nchia no Hopsen a wo tumi ka kire me se wo nchia kufaro na wo bia nchia wa wo se enye ne dai Hopsen bra papa nyabotra ho nyabotra no social media anya wo dia wo anya wo dia ena me ya wo se no o ka obi asem obi ka wasem na hu mistake a wo ye oyire ensanfo a wo yire di afran ni masem a wo yire di wo de ne tutu ba wo ma yire wo ye wo de ne tutu Samira wo ye oyire national television na faradesen eda wo yire ekukum oyire okọ obi ye kura na etimi fina no etimi fina fro na hu videos oyire empress gift no se jama na ye no se kwasesam na ye no se jimi a yenim Hopsen ba wutimi ka ba omi ayire ho asem Hopsen wo se ba omi na yire no on deserve so ba first lady na also de oyire deserve se be first honorable yire
Oyire no deserve. Hosting. Osidi honorable. Oh, you're honorable. I do respect you a lot, but you don't respect yourself. And you don't respect woman. So I will not sit here and give you respect to your wife. Because we know we're Gyimifour ba. And I will need the American. Or you don't know that damn pastor, sorry, 124. No one say where your ba. Also a Christian, but me a cremoni. What time cremophobe because but me no smoke continuous what time. Now what time when I call next chief mamma, a quachiano, cremophobe no Mr. Hobson. Oh, your papa's cremoni biana. Or you didn't know what just in cremoforma. Or you didn't know what corners in Islam forma. Shabo me or dress I am dressing. Oh, or you don't cry my kiss someone yakon, or you in crass something too much. Or you didn't a man num to and num to a crano, a ye kiss on the cranium a corner. In crass some. Agrada can. Now see in your uncle Tana, and Payamubi a quatagrada. And they are kind of cratcher. Mina now frame me now kasa me video nti agrada and me ye bi atia mina na me agrada ya made a me de won ya kasa obeka sa ma ya ade na me penokre yes nti no kra na me ka cha won tie na supam nti na bufom tie na supam hobson mina abaka cham sa woni ndisi for pransa mo de agrada be ko jeri o me ne ko yate hobson tie no kra ate ewi ase we ya fa ko ba bia hobson wona abaka cha sa na akufo ado achemfo ubabubuo magudem ampayate ye bra no yale ewiase ye mfanko bia enso ye beka wasem hobson wona aba na de threaten warn e bre we fon so se me enka wasem me enka osu bempa wasem osofo osu bempa sa na meka muna munim adwemponi e hyemutirim a wo ba osu bempa me enka na se hobson adwemponi e hyemutirim a wo ye video mo osu bempa o tibika se endileti ba ye defend osu bempa de ya eno de ye Achimponi amudi asore table mia nyame be chia mu nyina moka mone mu so kwa lunch na matene Canada Japan UP na matena a mo twan ama no gegbegbe Canada ofrem people engu munya se muru na mutina Canada Japan Hobson Adorye o su ban pasa prophet mo yanka mo asem ba mo ka obi asem mo moye na ne ntimi mo dia yanka mo asem ba mo dia ka mo asem mo kunipa mo be say Canada o say mo ko chinu kuno. Hey, I'm a swally, one and a man, or bah, when say, who said, as my old draw, or super pass off was a maybe 20 lanterns, what about fear, ya chutu, Piebra. Moody and Kamasa, Moody Moko Biasam. Munina, my Muni Pama bomb dinner, Muwalim Crassa forma, Muntier. Because I so call suffer one while Banyans and I'm young. So call and he say Canada Japan one walu obenya sani because no nigire et one and crew TV so no di matem no threat to be timie musu nyansa mo amoyere mo et sa no musu nyansa me mo bia di o me se mo amoyere mo te sa musu nyansa eno na me kan me mo bia di ma mo aseme se mo amoyere mo te sa musu nyansa ko mo yire mo ntumfo mo dia mo ye bia ye Timi cassette na do dan kwakufa ro ya kra oyo mba utimi de yakufa do ho asem so mu na wo buade a obi o chewo utimi ka che Ghana fo nyina se ono de wo tam obi a wa ma odwuma ye obi a be di president obi a enam so na awale wo ba wo ne te yes na ba mu ene wo ma position na wonya sika ene bi awale o yere e de anko na ye je owiase wo mi enka no ye anko na bi ye hu sa mo fuma be ka kire mo because obi antimi kan kire mo ye kan mo say oh akora no kura jeje me akora no kura come phone so because mo yire mo no o ma dwuru mo ha mo yire mo no o mo nim nyansa enu ti na santa nyase mu ade ebuade na mo chia ne atene mo because ya mponche mo yire mo jimi Gyimifour man in Kwasifour man bi ene nkofo bia wale ene omo ye so ko wo ma ebomudin mo nwale ma nyansafo mo nwale ma mo ye smart Canada Japan yire da na chi no aka efiashas nega na dia kankan na yire da na chi on turfo ade ya chan wasa ko ka the same thing ho sia da yire da na chi na yire jan no aka tia ne yokopa na yire da na chi osofo no bi kra de na ka se woni kra de woni yire ntia mfa ne sa Emponu yire obedira papa so a no kasa bia omu chale mu mi kan no kranche mu tagi obsare wo yire fa no compensate ma ba mia
ko social media so na ko boss Samira bomia ne videos ne hwe na bo wo yire empress gift ne bo ne videos nkrasesem wo yire nkrasesem ya kaya no tuma wonte enti yese ka no krecha enti wonabo me pe wasem me pe wasem pa ba no kra ne de du time yese ka bi kire because as a abroso wa video akwatena ya titi platform so kan wa kwati onum asem wa contradict ho ama obia hu se na wo adwemponi bi ade ko ama obia hu se na wo adwemponi bi se de ba omia ka so ba omia yere no obia ka chanse mo chanse mo wonum asem chanse wo ampa se ye no kore se adwemponi takire enti obi bua nipa kro bua no wonum asem akan o kan twi wan ka brofo o ka twi yete wa wo ka jeje ho wonu masam se kufu ado na mbeso be chia no enti wo bia ncha wa ka wonu tum wa wonu masam so se wo busafo bi wo Togo enti wa wonu masam che se yes wo kra no wo so wonu masam kire me se mere bi atwam se onkofo wo busafo wo Togo ti ja sa o che nkofo ase Adorye de bia se wo de oni maako obeye we se obeye ate ni papa ko ena wo sunti wo se woni andisifo kasa de agrada betum agrada dem e de na obenya wana wo ka kire me na mo abruche na wo ka kire me ena agrada so ya wo se andisifo pen nti yate andisifo ba wudi ma amatem yanchew wudi andisifo atem enso na wo so kwa andisi enso at the same time wudi alanche matenti wo ka chem se wo kwa andisi wo ka chem se wo kwatra America enso na wo te Ghana enso MPP ama wo kwatra America enso na MPP ama wo so se andisifo bacho wudi andisifo achi munyina akene Japan alanche maten munyina mu ye koniko osu bempa osofo no mu ye koniko musu andisi munyina musago musu se andisifo bachem enti na masheda eye andisi adwuma eti MPP emre ye ni kaso hopeless Ojanba Adorye. Hopeless Ojanba Adorye. Do you know the reason why all this women can answer? Because of the love I have for your wife. My fan is my sister Penny. Me respecting her to the highest level. It is a Gyimifour. Sometimes me boom and you go to say the me who ye. What is the reason why Dr. Bawomi I want you? Oh, I'm sorry now. Dr. Bawomi I one fan in Sanchi Ankramai. Dr. Bawomi I one fan in Sa Enchi Ankramai. Mama Gifty, I know you'll be very disappointed. But your husband deserves to be called a fool. I'm telling you. Your husband, he deserves to be called a fool. Ibu Mahama, Kasache hopeless Adorye Kwasia, you know, or me the laptop recharge before I so do light. Hey, hopeless Adorye, yes, you know whom for Beshi Wate. Kwasia penny won't cry, yes, so what's in your papa. Gyimifour, oh, because who will be home for Beshi. What for Jimmy and Flew out of our you know, pa, yes, won't cost so. What do you read Gyimifour in our own coso?